Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apasat ti seryeta yu ita alawas anapauluan. Thank you, my love. Dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Dandani ka mutlag turposan. Makaginawa mutla da tao, amang remedyo iti pagadal mo. Ikagumam ti agsapol iti trabaho, minton makaturpos ka tapno matulungan mo't dagiti addem. Wan tatang, nanang, tulungak ida apaman nga dan trabaho. Rombang laeng. Adal laeng ti makatulong kada kayo. Tapno saan nyo amapadasan ti rigat anapadasan mi iti amayo. Imulam dayta iti panunot mo. No adal, adal. Dayta tigapuna amapangkay jay syudad. Wan tatang, jak tumat baybay ang dagiti kakabsat ko. Siyak to timang tulong kadakwada, tapno agpapada kami ang makaturpos. Numalpas di adim. Isuntumot timang tulong iti adyon na. Wan tang, nang. Imbag ta nagbayad kan iti abang mo iti kwartom. Ni Rose, saan pa'y ang nagbayad? Nakitak mo't anawadwad ti kwartana, nana. Saan ka di pa yan nagbayad? Saan pa'y nga rod? Amangan no nagastos namanan, kat maitantan manan ti panagbayad na. Amangan no itid ng tumatlaeng, nana. Itad nanto, into no mayabulan. Kanayon lakas ta. Tiam mo kat inikkandag iti dadakkel na, iti pagbayad na iti abang na, nana. Apay ngay nga rod, adi na itad. Ibagam tuman kan kwa na tagbayadan, awan ngamin di ta kwarto na. Taibagak to inton sumangpet, nana. Imbili ni Nana Dorotea, ti abang mo kano. Ni, apay, manuti intang dan na kan ka, tas sikapay ti umay mangibaga. Awan intang dan na kanyak, imbilin na laang. Indanon ko laang matibilin na. Inakto agbayad no kayat ko. Sana si kakit din ti umay mangibagbaga, tas saan asika ti akin balay iti pagabanga. Pasensya na, imbaundak laang. Sige, mapanakon. Imbagada lang kan ka, imay kamutan, naglaing kan, nagtulnog kamutan, nga awan mo't nga rod tangdan mo. Madlaw ko, kat saan ka naragsak? Numapan ni Monica ije kondominium mo, bro. Jakman amo bro. Demanding kan silosa ngamin. Ti kano pa nagselos, kat tanda ti panagayat, bro. Ngem no sobramat asilosa. Saan anaing kalintigan nga aramid? Sa bagay, makauma no nalabas nga agpaiso. No saan kami kung mga engage? Ibagak asaanin nga umay ije kondo. Ha? Grabe ka mat bro. Saan kayo pa yung agasawa? Hanggang nauma kan iti fiancay? Makauma ti galad kan aramid na. Nalaing pa'y amang parnoy iti apa. Basit labanag, agpasugnod. Narigat nga rod no kasta. Yari ko man iti may sa aklase ti makan, analaka a makasuya. Ha? Ay, unay daytan a makasuya. Sweetheart, agpa-deliver ta dito iti makan. Saan ko nga amo ti agluto? Okay, sikan ti agorder. Ganya ti kayat mo, isumat din ti kayat ko. Maturog ak dito kondominium mo. Nga mamangano sa pulen da kadagiti dadakkel mo. Nagpakadaak. Amuda, adito'y tinapanak. Okay, nga minton bigat, ada papanak. Ada meeting mi kadagiti kakadduak, iti may sa analatak a hotel. Inton bigat nga agawidak. Mano ka tingal daw mo ijay? Di da ba imbaga, no manungal daw mi ijay. Kasta ka di? Pudno ka di ang meeting, ti papanam? Tanya ko mati sa bali a papanak. Amangan mat, no adda sa bali akadate mo a babae. At dayta ka manin. Kanayon ka lang agatap. Ay, ayatan ka nga unay, Dennis. Syaklaan timang tagikwakan ka. Adda nakita ka nang itulod kan ka dito'y gate ti pagadalan. Kaayan ayat mo?
Ha? Makadanon da ito'y kadatatang mo. Amok akaungat da ka, numaamuan da nga dagayam kaayan ayat mo. Pang-asim ko, mamat. Saan mo nga ibagbaga kadakwada? Ti amuda kat nasimpat ka nga anak. Saan? Tagaranggandyang kamot gayam. Awan mo ti madingar aramidak. Uray tupay sika kat adamat kaayan ayat mo. Ngam amuda tatang adan kaayan ayat ko. Inyam amok pa'y kadakwada. Kan, adda mabalin ti kaayan ayat ko. Pang-asim. Saan ko man adumanon kadakwada? Ada pagtulagan tanana. Na yun naktitad ko abayad ti abang ko itaabulan. Iti may sa kondisyon. Anya day ta kondisyon. Sapay naabakak iti madyong. Nakasaunat ngamin ti kayan ayat ni Cecil. No maikagumaam ka no ang makastrat iti kwarto ni Cecil. Adda ka no dakkel agatad nga itad na kan ka. Day talagayam. Nalakalaan day ta. Ikantayo lang iti pagpaturog tinuman ni Cecil. Makaunag ti kayan ayat na ngawan parikot. Sige nana, tapno agpada kami iti kasasaad. Anya ti kayat mo asawan. Agdadagsanak nana. Masapul nga agsikugmat ni Cecil. Tapno di da ibaga ijay lugar mi, anasingsingpot ni Cecil ngam siya. Basta day te jo pagpunak iti madyong. Areglado. Uminom ka iti Diyos, balasang ko. Adda tinimplak di ta, Diyos. Kalkalpas mi kadaros nga iminom. Mawawak nga agpaiso, nana. Kagap-gapok ijay pagadalan. Ala, uminom ka lang basang. Aha. Oh, adtoy. Agyaman ak, nana. Naibos nga minan ti kwartak. Adda binayadak ijay pagadalan. Ala, basang. Uminom ka lang. Agyaman ak, nana. Sige, mapana ko ni ti kwarto. Awan na nyaman na, basang. Nabanugak nga ta. Makaturturog ak matan. Agidak pa'y man. Agluto ak inton makaraingak. Itaman pa yung makaturturog ak anak gapoy dya pagadalan. Ininom na ka din, nana? Wen basang. Imunagan iti kwarto na. Oh, ayan nga itimbagam amang tad iti kwarta pagpuunak nga agmadyong. Awaga kon, taadda iti asidag. Umay adagos dayjay, apaman amaamuan na nga addan iti kwarto na ni Cecil. Iya puram nga rod tamapanakon iti matyungan. Mabitla nga rod nana, taawaga kon. Tungpalan na nga tamat ti kunam nga itad na agatad. Diyo paunugan iti kwarto, no awan ti itad na akwarta, nana. Ay, wen kayam. No money, no honey. Apay ang kastoy ti marignak. Apay ang nagsakit. Diyos ko, anya nga ta tinapasamak. Apay asaan ang nakatrangka ti kwarto. Adalakit di madihan na pasamak kanya. Mabalikan mo, mayak kita, Cecil. Ada ko may baga. Pasensyaan nga nasakit ti bagik. Inton maminsan laangan. Mabalin? No di mo kaya ti saan? Sige, nakarudan. Anya nga tati aramidan na iti ruwar ti silid ko iti kastoy nga oras. Diyos ko, anya da ito yan napasamak kanya. Rombang kumaan nagawid ni Cecil ita. Apay nga taasan ang nagawid. Da siguro nakaladawan na ah. Wano, awan ti pagluganan na. Isuasan ang nakaawid. Nalabit akasta. Nagrigat kat nga minan ti lugan dito ilugar tayo. Dahil tangarod kahit. No awan agudong, awan ti agbiyahe.
Uray makadano ni Jay Ile, no awan mo't pagluganan na nga umay dito'y away. Sayang mo ti paggasolina no agbiyahe nga awan pasaheros na. Awan nga ti adu anagudong ita. Ay, orayan, aginggat madamdama. Amang ano ada nakataktakan ti lugan. Awan pa'y nga may ti kaadalan na ani Rose. Inak man iji balay da, tahinak man agdamag. Kasano kita nga agawin? Limlim tagdag iti matak. Madlaw-launay ang nagsangsangitak. Mabainak matamang damag iti landlady. No asino tinakaunag iti kwartok. Nangruna matasan ko ang maibaga ka ni Rose. Anya ita ti aramidag. Nakaawid kamot gaya man, Rose. Ayan ngay ni Cecil. Ay, nakitak mo ta na panda nagpasyar iti kaayan ayat na, nana. Anya? Ada ka ayan-ayat ni Cecil? Wala na. Kanayon ati pasyar da. Ay, ti sinalbag a babae. Garang gantyang. Hay, saan langan nga agpakpakita kanyak dayjay a babae? Anya ka di taramidan nyo, nana. Ipungot ko kan idumudom ka. Ay na, saan mo ta, nana? Balasang ni Cecil. Karbangan na mo ti makiayan-ayat. Ay, saan na pa'y akan ito ang makiayan-ayata? Adda nagtutulagan mi asa nga pamilya, kat di nadadaulan dayta. Anya ka di dayta nagtutulagan nyo, nana? Para kada kami laang dayjay. Sige, tada pa'y papanak. Ay, anya dyan na aramit ko. Dakasamot ng ti mapasamak ko ni Cecil. Nalabos samot ng ti naramid ko kan kuana. Apay akasla makakaungit ka si Mang Bayt. Garang ganjang dayjay apagad adaalan. Sa balimot gahayam ti ubraan na ija syudad. Anya? Anya ti ubrain na ako nam? Naibaga ni Rose. Isu asaan ang nagawid. Napanda ka no nag-date iti kaayad-ayat na. Anya? Manipod ita. Saan tan nga ikan iti kwartana? Makita na nuan niya ita ti pagtungpalan ti sukir nga anak. Nuagkamkamalay laksidak nga anak dayta. Ay oras siyak, laksidak matan nga anak. Naamwanda na ng mga adakaayan-ayat mo. Saan ka kanong agpakpakita kadakwada? Indanon mo ka di? Adan samot nakakita kada kayo ang nagkuyog. Iso siguro tinangidanon. Sapay delikado no makapungtot da nanang kantatang. Agkabilda. Dayta tiimbili ni nanang mo. Saan ka kanong agpakpakita, taipungot kan idumudum na ka. Ikagumaklat ti agturbos. Tong palag tinagtulagan mi. Barang mapakawandak. At damot gayam nagtulagan nyo. Apay ngamin asinupring mo ida. No apay nga minanagayatak anasapa. Dakas ka di ti agayat. Hay, ayat-aya. Naragsak analiday. Nasamit. Ngam no maminsan, napait. Di ka pa'y matla nagbayad iti abang mo, si ka Cecil. Mabalin ka di nga intol umay abulan ti panagbayad ko, nana. Awan pa'y ngamin kwartak. Kaslasaan kamot ngamin ang nagawid at imawat iti kwartam kadag iti dadakkel mo. Ada ka no nakaidanon kadakwada, nga ada ka ayan-ayat ko. Iso linaksid da ko, nana. Di da ko nikan iti kwartak. Kasano nga rodan ti pagbayad mo dito boarding house ko? Alangan mo't alibre ti abang mo. Ay sana mabalin. Ikagumak ti agsapol iti part-time job ko, nana. Kasano ti panagadal mo? Isa miraklat ti aghandal, nana. Ala, ikan ka lang iti may sabulan apawayway. No di ka pa'y makabayad, agtalaw kan. Ikagumak ti agbirok iti trabaho, nana. Rumbang lang. No saan ka makabayad? Ipaabang ko iti sabali ti kwartom. Sayang ti binulan nga abang. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan at denggan.
Tituloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Thank you, my love. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, marigriga ti panagbiag da Tata Jose ken Nana Corazon. Ngem ikagkagumaan da pagadalan ni Cecil nga anak da. Tapno isunto ti mang paadalmat kadagiti ading na. Nagbaligi ti landlady kan ni Rose, anang pardaya kan ni Cecil. Katgapo iti dayta pasamak. Linaksid nga rod da Tata Jose ken Nana Corazon ni Cecil, akas anak da. Iti sabali abangir, nasingpet ni Dennis. Ngam si Losa ken maditi kababalin ni Monica nga kaayan-ayat na. Kabayatan na, agsingsingir ti landlady ken ni Cecil, iti bayad na iti kwarto na. Papagayam, denggan tituloy te serye tayo itaalawas a napauluan. Thank you, my love. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Ikagumaktag birok iti trabaho, nana. Rumbang lang, no saan ka makabayad? Ipaabang ko iti sabali ti kwartom. Sayang ti binulan nga abang. Agbayad akto, nana. Di da ko mapapanawan, tadandani ako nagturpos. Awan pagdagusak. Kapilitan na pagtalawon ka no saan ka makabayad. Saan ko nana? Mangrugiak ngagtrabaho iti fast food chain inton bigat. Sumardeng ka ka din nga agadal. Saan, nana? Agadalak iti aldaw. Agtrabaho ak aging gana alas 10 iti rabii kalpasan ti klasik. Imbag man, takabaalam da ita. Masapo lamang katurpusak, nana. Madamag kuman, basang. Agdadagsan ka kadi. Sapay ko tagpulo ti akin aramid iti daytoy, nana. Jak amo, no asino tinagaramid. Marurudak atal agakan ni Cecil. Dinadaol na ti Masakbayan tayo amin. Gapo iti kinagarang ganjang na. Makabil ko no makita ka. Di na mo ti dumngag iti pamagbaga. Sigurado asaan ang makaturpos. Tawanan kwarta pagbayad na iti amin na masapsapol na. Ha? Agawid to nga may agpakpakasi ngam saan ko akasyan. Makaraman to pa yan, magpakita kanyak dito'y balay. Anyan ang nagsakit ti pan nakapaay kun. Kunakno addan makatulong kada tayo. Saan mo? Tajay bukod na apagragsakan ti inununada. Garang gandyang nga talaga. Ala, saan mo na panunutin da dya babae? Ingkulbo na ta, naganak na. Ha, amuna ano kasan utirigat taken kwa na tapno laang makaadal. Ngam pinaay na ta. Sigurado nga agrigatain, tawanin ti pangalaan na iti gastusin na. Simurot siguron iti kaayan-ayat na. Apay ngay mun unak pay diti kondo. Ngamsi ka. Napanam ka di. Adamiting mi kadagiti kakadwak iti opisina. Apay adi mo imbaga. Tapno jak ko man nagururay dito ruwar ti kondominium mo. Diyak amo nga umay ka. Samaysa. Saan ka di nga datulbak nga igam mo? Kwa, iti nga min may sa abag ti ayan na. Basol ko ka di? No umay ka dito'y kondo, rumbang nga dalat tatulbak mo. Tadi mo amo no maladaw ako no saan. Lukatam nga ruden Tanaban nugak nakatakdar dito ruwar. Dakalan ti tiyan mo. Amo ka di dagiti dadakal mo, ngagdadagsan ka. Saan pa'y nana? Nukas dyan nga agawid Jay lawlaw abado ti usarat. Kan kanayo nak anaka-jacket.
Tapno di damadlaw. Ngam saan ngagnanayon a mailimod mo ti amin. No siyak ti sika, sumurot akon iti akin puto. Dayta ita ti parikot ko, nana. Adagayam asawa ti nakailaw anak. Naamuan ka di ti asawa na. Nakita na kami ngagpaspasyar di parke. Binalaagan na kami, nga idarum na kami kanu no agkuyog kami pay. Adda kanu tulagan na amang sipot kada kami. Daytan ti dakes ita. Agbalin a bastardo ti anak mo to. Ayan ka din ni Cecil, nana. Adda ka no part-time job na. Inga na alas 10 no rabi. Anya? Agtrabaho aging gat alas 10? Kat ada klase na iti alas 8 iti bigat? Hay, jak maanusan no siyak. Madlaw ko adumakdakkel mo at ti tiyan na. Nakaumay kamot dito'y boarding house, kaka. Umay ko kumaipungot ti awanan bain a babae. Simurot ka di iti kayan ayat na. Tsaka mo, nga maladaw asumang sangpad. Pasaray pasado alas 10, kaka. Garanggan tiyang a talaga. Makabaybayad ka di matlaang iti abang na. Wunmot, kaka. Ni Rose ti saan ang makabaybayad. Madlaw pa yan ti tiyan na. Anya ti kayat mo asawan iti madlaw ti tiyan na. Diyo ka di mo, ngagdadagsan dagiti dua, kaka. Anya, agdadagsan ko nama. Kadwada ka di dita kwarto da, tinakasikog ka da kwada. No tinakasikog kin ni Rose, adda asawa na. Binalaagan pa iti asawa ti lalaki, nga idarom na idanog tultuloy ti relasyon da. Kat ni Cecil, asino ti ama ti sikog na. Saan ko nga ammo, kaka? No nadanon ko kumani sa esilidya kasera na, indumodom ko kuma. Anya? Napan ka iti kasera na? Anya nga iti naramid mo ijay? Mapan ko kumangarod, idumodom. Ngam ko nate pagkaskasiraan na, asala ka no sumangsangpot. Iti pasado alas 10 iti rabi eh. Ha, masikog ti garanggandyang. Ay na, mangibabay na babae. Di nala matultulad ni Rose. Uray mo't dayjay a Rose. May samot agaranggandyang. Masikog kanumat. Ah, Adda asawa ka no tinakailawanan na. ay agpadada. Agadal tinapananda ijay syudad. Ngam sa bali, tinararamid da. Ha! Nasakit unay tinakam ko iti da ito'y anapasamak. Napaay tinamnamak. Imbagman, tamaanusam ti agtrabaho iti rabii, kan agadal iti aldaw. Anusak tapno makaturpusak. Kasla, di ka mat sumsumrekan. Agturpustan. Bagsak dagiti grado. Sa anak siguro ang makaturpos itatawan. Sayang saan ka makaturpos. Sumagmamanulangan na bulan. Saan tamatlaang ang makamartya, tadakkel ti tiyanta. Sana bale, tadamot toga. Saan matadakkel unay ti tiyan ko? Mabalin na may lingad pa eh. Sinalbag day dyan nga ama ti si Kuko. Awan serbina. Para kanyak. Ni Apo Diyos ti makam mo, no asino tinangidadanas kanyak. No asino man ti akin nagam, makaamon ni Apo Diyos kadakwada. San amat maturok ti Apo? Ha? Tulungan nakman ang mangirwar kadagiti gamit ko iti lugan ko. Anya ka di dagita insangpet mo? Dagiti dagduma agargaret ko. O may nagtulungan ang mangirwar. Gargaret mo, kunam? Apay akas lamas daaw ka. Agyanak payla dito'y kondominium mo. Nga madapay papanak. Agmay-may saka ditoy. Papanam. Sa dino ka di manan ti papanam. Ada seminar mi kadagiti kakadwak. Medyo mabayag kami jay. Seminar? Wenno agpampambar ka lang. Madlaw ko ngamin, alumamlamiis kan kanyak. Sanak nagpampambar. Uray damagam ka ni Jay. Adda talaga seminar mi. Sa dino ti pakaangayan dayta a seminar? Ijay Visayas.
Adda ngamin branch ti kumpanya ijay. Apay akas la aburido ka manen, bro. Maipapan ka di iti umada ni a seminar. Imay ngamin ni Monica ijay kondo. Nga daawit na agar-garat na, bro. Ha? Imbes ang maragsakan ka. Ta irik ti umasidagkan ka. Ang saan mat? Maasar ka kitdi. Diyak man mo, bro. Sa anak anaragsak, no umay ni Monica ijay kondo. Kayat na asawan. Awan ti panagayat mo kankwana. Kasano nga tanga ibagak day ta kenkwana? Masapul nga ipakaawat mo kankwana dayta. Tapno saan amang namnama. Imbag ta nagsabat ta diti kalsada, Manong Jay. Ada ka di napatag nga ibagam, Monica. Pudno ka di nga da seminar ni Dennis? Awan ka di pa nagtalak mo ka ni Dennis. Sa dino ka di ti pakaangayan ti seminar? Ti amok kat ijay Visayas. Adang amin branch ti kumpanya jay. Adda ka di babae akadwada ijay? Sigurado akas ta. Saan amaliklikan nga adu ti desente a babae ijay. Di adal. Dayta ka ti pagmadyan na, no kanayon ti seminar da? Saan amaliklikan ti kasta. Tapos at ti trabaho na akas manager. Anya ka di ti plano mi tatadandanikan aganak. Agawid ka kadi dya lugar tayo. Makapungtot ni tatang kanyak. Kunak namin naon asawa ti nakasikog kanyak. Agpada ta disgrasyada dito'y syudad. Tila ang nagdumaan ta. Saan ko nga ammo no asino ti ama ti anak ko? Saan nga tati matlakayan ayat mo? Nabayagan na tsak nakit-kita. Saan ko mata na makontak? Sinalbag dagit a lalaki. Ita, dakkelan ti tiyantang at padpada. Saan ko nagayatan tinapasamak kanyak? Makaamon ni Apo Diyos kanyak. Kasano na aganak ka? Saan ka na makatrabaho? Tamasapol nga daagawir iti anak mo. Italag ko ti amin ka ni Apo Diyos. Kinaguradak dagiti dadakkel ko. Nga awan matimadi nga araamid ko. Masapol nga umalis kan iti pagyanan, no di ka pa'y makabayad iti abang mo si Karos. Papanakon ngay nana. Kabutan ko ni tatang ko. Ay, saan ko naparikot na ita? Basta pumanaw kan, tadi kamat nagbaybayad iti abang mo. Agbayad akto nana. Kano ka pa'y makabayad katawan matrabaho? Kasano, no aganak ka? Agawid ka lang ni Jabalayo. Sigurado akabilang dak. Ngamawan mo ti sa bala pagkamangak. Nasaan nga di balay mi? Kapilitan nga ganos ka. Ano sam ti dosam? Jakmat kayat nga agyan kalatan ditoy, takasapulak mat ti kwarta. Si kamot ay tabasabat ko. Agkikiat kamot ang magmagna. Imbag no di nakakabilan ni tatang mo. Awan ngamin ti papanak nana. Dumawat aklangan iti pamakawanda. Tawan mo't sabali a pagkamangak. Dayta ka tinaalalayo. Ngam no umay dito ni Cecil. Pulos ajak padapawan iji balay. Tapno awan ti pagtuladan dagiti addina. Sapay upat apasig a babae gayam ti kakabsat pay ni Cecil. Ay, jak kayat nga agawid ni Cecil. Ang mga nutuladan dagiti addina. Ha? Mangibabain nga anak. Sige nana, ano sa kuno niya ti aramidan ni tatang kanyak? Inak dumawat iti pamakawan. Graduation nyo. Ngam apay adi ka pa'y nagsukat. Napanan di ka aruba akagidan mo nga agturpos. Nasakit ti tiyan ko, nana. Tulungan da ko, ma. Kaduan da ka mapani di ospital. Sapay mapanak ko mamakimatyong. Tangdanan kayo, nana. At nabasit nga ornong ko. Ay, itay kumapay nga imbagam. Malain tangarudan. Adto'y tibag nga ayan dagiti gamit ko, nana. Mintangarudan. Kaduan ka mapanidya ospital. Nagsakit kayam ti aganak. Sino nga tatiawanan ba? In nga ama ti anak ko. Ha?
Ay, tamagam akin ni Rose. Anyay tayon tinaibaga. Tila masasaukon. Panawan ka pa'y dito ospital. Adamat nurse kan doktor ang mga sikasukan ka. Aagawid ka, nana. San pa'y kumaha? Agsubli akto. Alan, tay tangdan ko tainak pa'y makimadyong. Mabit lang, nana. Kautak dito'y bulsa ka. Adday tanti o may nurse. Kaduan na ka mapan iti labor room. Sige, nana. Anay ko, nagsakit-lakit din. Tulungan na, Diyos ko. Sapay ko matawan dakas ama pasamag kada kami nga agila. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan adenggan. Tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Thank you, my love. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakastruck ni Cecil akas crew iti mais a fast food chain. Agadal na ito iti aldaw, kat agtrabaho iti rabii. Nagtultuloy mat a kinagura, ti dadakkel na. Iti sabali abangir, nauman ni Dennis kan ni Monica apiansay na. Tadi na magustuhan, ti ugali ti babae. Kabayatan na, pinagawid ni Nana Dorotea ni Rose, tasaanan ang makabayad, iti kasera na. Nadanon ti graduation ni Cecil, ngam na irana ang nagsakit ti tiyan na. Tinangdanan na nga rod ni Nana Dorotea, amang kadwakan kwa na amapan iti ospital. Papagayam, denggan ti tuloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Thank you, my love. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Adday tati umay nurse. Kaduan na ka mapan iti labor room. Sige, nana. Anay ko, nagsakit-lakit din. Diyos ko, tulungan na. Sapay ko matawan dakas ama pasamak kada kami nga gina. Malahin na kon, tasaan kamot lang nga matulungan. Dagiti doktor ka nurse mati makatulong kan ka. Sige. Pinanawan naklatan. Nagkasang tikastoy. Aga nakakagmay-maysa. Anay ko, nagsakitin. Nay, apay nga alusiisen ka. Anyat mapaspasamak kan ka? Ay, jak man amo. Kaslada pa kadanagak, ngam jak maawatan. Agar aramid ka met iti pagbutbut ngam. Pagayatak nga ron ti kastoy, amarikrik na. Nadamag mo kaday ang masakit ni Rose, kanti maladaga nga anak na? Ha? Ay, uwan. Napanimot utang ti inana, iti pagpa-ospital na. Sinalbakit day. Napanagadal ngam nagpasikaw. Ita, isumanan ti iut-utangan da iti pagpa-ospital na. Ni nga tamot, Cecil. Naganak nga tamot. Anya ti amok di tangay. Makamu na ti biyag na. No saan ko maagarang ganjang, nagturpos ko maitan. Ay ha, paimot analagip ko ti sinalbag a babae. Mas dawak man kan ka. Tila mapampanunot mo. Nakaanak kan, lalaki wano babae ti anak mo. Lalaki, nana. Oh, kasano ka itan? Ipaampon mo ka di ti anak mo. Awan mo't asawam. Diyak kayat ngay paampun, nana. Padakkilag ti anak ko. Kasano ka makatrabaho. Awan mo't agawawer. Di nakbaybay ang ti apo.
tawan matbasol ko na, ana. Mga agpada kayo matkin ni Rose, asaanan ang makabayad iti apang na. Anong sandak pa iti sumagmamano a bulan, nana. Agasam nga ita sumagmamano a bulan. Awanan ati pakimadyong ko. Si kakadiday ta, Rose. Nay, nagkutong kamatan. Diyak man amo, nana. Kanayon kami matnagsakit iti anak ko. Gapo nga ta, takanayon da ka pagungtan da tatang mo. Nalabit, nana. Mapanak ko mga rudi di syudad nga agsapol iti trabaho. Ngamawan mag-agawin iti anak ko. Day takat nga, maid. Ay, awan ko ma day ta aparikot mo no nagturpos ka. Kumusta nga tamot tan ni Cecil? Ay, saan mo man nga ipalagip day jay a tao? Awan basol ni Cecil, nana. Nagtrabaho iti rabii kan nagadal iti aldaw. Amang nagturpos pa ikit din. Anya? Nagturpos? Kunam? Imbaga na idi nga ikagumaan na ti agturpos, nana. Naulimag ka man ita. Saan kami tasigo na kasta? Nasabat ko ni Rose ijetsendaan. Nagkutungan day jay a babae. Apay, maasyan ka itipada ti anak mo agarang ganjang. Naibaga na kanyak anak katurpos ka no ni Cecil. Kasano ko makaturpaws kat masikog idi ako nayaw. Nangala na nga iti kwarta nga inusar na. Kuna ni Rose ang nagtrabaho iti rabe ay. Kat nagadal iti aldaw. Mamati ka. Mabalin ayamat ti kasta. Apay, isa na maturaw. Ay, kasta nga ta. Saan nga tang agsasao ni Rose iti pudnaw? Rinabak na kala siguro dahi dya agarang ganjang. Nang rabak nga ta nga agpaiso ni Rose? Kaano ka di ti kalay sata? Agsagana ta kuman. Masapul nga ing grande ti kasarta. Saan pa nga itay? Ado pa dagiti asikaswat, may papaniti trabaho. Apay ka di akanayon mo nga itantan ti kalay sata. Saanak pa anak kasagana. Ado pa dagiti proyekto ajak nalpas. Anya dagita proyekto? Importante ka di dayta? Ngam ti panagkalay sata? Dakkel agad ti mapukaw. No saan ko nga asikaswan dagitoy. Sayang met. Kaano di pa ng plano ta iti kalay sata? Ngam saan anatultuloy? Dumteng to day ta akalaysa. Ngam saan pa nga ita? Masigurana kun. Amangan no makakita ka iti sa bali. Iso ka di akanayon ka dito'y kondominium ko? Imbag na nagranata dito'y dalan, Rose. Apay ka din, nana. Ada ka di importante nga ibagayo. Pudno ka diti imbagam ang nagturpos ni Cecil? Idi pimanawak iji kasera mi. Danda ni agturpos idin, nana. Siya, si Mardengak, tawan kwartak. Saan ka di amabain ang nagtuloy kat masikok? Saan mat, nana? Kunana atong palan na kanuti nagtulagan nyo. Pudno ka diti ibagbagam? Padasan nyo ka diti mapanagdamag iji kasera na, nana. Adda nga tapay ichay. Nalabit nga dapay ijay. Tama siguradok ang naganakan. Dakkel pa'y siguro itan ti anak na, nana. Kuna ni Rose nga mga nutalo wano upat abulan ti anak ni Cecil. Katanya ko ma. Ada siguro ni tisidong tinangisukatan na kadatayo a pamilyana. Jak gayam na damag ka ni Rose. No asino tinangisukatan na kadatayaw. Sana nga interesado ang mga mo no asinaw. Ay, no na duma. Kaya't ka makita ti ubeng. Ngam no mapanunot ko ti panang paay na kadata. Ay masurunak. Apay nga minapampanunutim day jay ngawanan utangan na imbaga nakam. Ay, malagip ko laeng ba't nukas jay nga agsabat kami kan ni Rose. Saklot na ngamin ti anak na. Agpada da ka na o anagkutaw. Kanayon da ka no nga agsakit nga agina. Addaas man ni Rose. Naalisan na mo't ati anak na. Kastagayam. Namin ano ak ngay may nagsingir iti abang mo.
Ngam kanayon laangan nga ibagam nga awan. Pumanaw kayon iti anak mo dito balay ko. Pangaasim na. Awan pagkamaangan mi nga gina. Diyak pa'y ngamin makatrabaho. Awan pa manawak iti anak ko. Saan ko naparikot na ita? Saan napagtaraknan iti bastarda? Wano ulila to'y balay ko? Kasano kami iti anak ko, nana? Agawid ka iti balayo. Gaputasaan ka nakabaybayad iti manuabulan. Ibatim dagiti alikamam. Umay munto alaan no agbayad ka. Pangaasim ka di, nana. Nabayagan alinaksid da kaya balay mi. Di mo orayan ang mga yabak iti mangulod kada kayo nga gina. Mano na bulan na pinalabas ko di ka nagbayad? Ala, panaw! Agrigrigatak dito'y balay mi. Gapo iti sakit mi nga agin ha. Malagip ko ti panang pardaya mi ka ni Cecil. Saan nga ta madusdusa gapo iti dayjay nga inaramid mi. Kumustamat nga ta ni Cecil. Kasano nga tati dadawat ko iti pamakawan kan kuan ha. Diyak mo tan makapan ijay syudad. Tawan pagpletek amapan ijay. Adda ka di taunag tilugan mo? Papanam ka di. Kat awan ti opisina ita. Apay ngay, Mike. Mapana kon iti may samanan a seminar mi. Kat kasano nga kita? Imayak pa'y mat nga rod dito kondominium mo. Agsubliak to inton umay alawas. May sa alawas nga awanak. Apay adi mo man lang nyawag. Imbagak idi na panalawas saan ka di. O sige, tamala daw akon. Mangrugi pa'y mat nga agarbis. Pagandaran mat ng tilugan mo, taagawid ka pa'y. Buisit? Kanayon latan day ta a seminar? Makapasuron! Oh, traffic manen. Ti babaya nakatakder iti sirok ti dakkalakayo. Ada saklot na maubing. Agtudon, ket awan pa'y payong da. Adda pa'y dakkalabag na. Kaslag sang sangit ti babae. Payman. Mrs. Agtudon. Umunig kayo itilugan ko, taitulod kayo. Alan, umunig kayo, taitulod kayo. Awan pa panan, miss. Pinagtalaw na kami ti landlady. Ala, umunig kayo nga ro din itilugan ko. Darasam ko ma, taadasam sambutek. Mabasam ta anak mo. Agtudon nga agpaiso. Sige. Itulod kayo pa iji kondominium ko. Ngam ibati kayo ijay. Tadapay papanak. Kondo, kunam, sir. Wan, pasensya ka nga magdadarasak. Mabit lang. Ibuiltak na ito'y lugan. Sige, misis, rumwar kayo dito'y lugan. Umunag tayo pa'y. Ngam panawan kayo adagos, tadapay papanak. Yawat mo kanyak tabag mo. Uwan, sir. Kartingam ko may. Adasong sambutek. Uwan, sir. Pimanawan ti gwapo na singpat. Anya nga tinagan na. Agyaman ak Diyos ko. Tadi na kami binaybayan nga agin. Titulbag ngayon ti lalaki. Padasag alokatan ti kunana a backdoor nga agturong iti kusina. Naluktat nga agpaiso. Umunag kami iti anak ko. Wow! Nagpintasan na kusina. Adarwangan ni Jay. Inakpadasan na tulbekan. Wow! Nagpintas ako
Ipaidak ti anak ko nakaturog. Inakitaan, noan niya ti mabalin ko nga iluto iti kusina. Mabisina kon. Ninana ko rason ti masabat ko. Ibagaksan ti may papan ka ni Cecil. Kasano no idarom na kami ka ni Nana Dorothea. Ay, saan ko nga ibagbagada kami ti akin na kami tinapasamak ni Cecil. Nay, apay akas labombom sagka, basang. Ay, kuwa nga min Nana. Ti panagsikog ni Cecil. Kat di na nagayatan. Anya? Anya ti kayat mo asawan? Aksidente ti panagsikog na, Nana. Mabalin ayamot nga aksidente ti panagsikog ti may sa babae. Ada simrak iti kwarto na, Nana. Kat di na amuno asino. Inuli da. Nana. Kat gaputa imbagayo asaktan nyo. No agawid iti balayo. Indanon ko kankwana. Iso ang nagbutang ang agawid. Hello, bro. Nakaawag ka, met. Mabayag ka di pa iti seminar mo. Sano na yung mabayag? Ngam kayat konti agawid di Luzon, bro. Mailiw ka din kan ni Monica, bro. Saan, bro? Saan mo ko maadakdakamatin kan kuana na ito ya? Ha? Umadanin ti panagawid ko dita. Apay adi mo kayat amaamuan na. Saan mo ka di akailiw ti fiancé? Basta saan mo nga ipakpaka mo kan kuana, bro. Okay, you're the boss, bro. Naulimag ka manayin. Kwa, nasao ni Rose. Asaan kano ang nagayatan ni si Isil ti panagsikog na. Adda kano nanguli kun kwa na iti kwarto na. Anya? Apay adi na imbaga? Apay adi nagawid kat inlawlawag na ti amin? Indanon nga min kano ni Rose tay imbagak. Akabilan ta no agawid. Anya? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Thank you, my love. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakaamiris ni Rose iti inaramid da ni Cecil. Imbaga na nga rod kanina na kurason tinapasamak, tamakonsensya da ito'y. Kabayatan na, agdardaras ni Dennis iti papanan na. Idinadlaw natin nakakaasing nga agina. Ada Cecil kanti anak na, iti sirok ti kayo. Pinaunag na nga rod ida iti kotsena, gaputag todo idin. Impan na ida iti pagnanaadan na, sana ida pinanawan. Iti sabali abangir, iti panagsarita da Nana Corazon kan Tata Jose, naibaga ni Nana Corazon, tinaibaga ni Rose kan Kuana. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Thank you, my love. Dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Apay adi na imbaga? Apay adi nagawid ta inlawlawag na ti amin? Indanon kano ngamin ni Rose iti anak ta, dya imbagakan kwa na iday akabilan ta no agawid. Anya? Isu siguro nga agkarasakit. Tada ilimlimid na. Pinagparang na adakas ti anak ta. At dapay nga ta ni Cecil, iji pagababangan na. Inkantuman kit di kitain. Mapanakin ton bigat. Kuna ni Rose. At alo, no upat abulan na dya anak ni Cecil. Ay mabalin nga ruda na ray-ray awin no kasta. Katuon lakay.
Si kamot day takaka. Umay mo ka di bayadan ti abang ni Cecil? Ayan na ka din ni Cecil. Saan ka di nagawid iti balayo? Pinapanaw ko tamano abulan asaan nakabayad manipod naganak. Agmay-may saan naganak iti ospital. Saan na nagawawid iji balay? Ay, piman mat nga ubing. Naganak adi na amuno asino ti ama ti anak na. Linaksid jumat nga awan mat basol na. Ayan na nga rod itan. Day tatisan ko nga mo. Impabatik dagiti gamit na, taitad kunto no makabayad. Awan ka din na ibaga na apapanan na. Idi pinapanaw ba? Saan ko na dinamag tanapudot ti ulok tanaabakak iti madyong. Agsangsangi, tasaklot na ti anak na apimanaw. Ayan nga iti apo ko ta. Pinapanaw ka no ni Dorothea. Idi saan ang nakabayad iti abang na. Napanan na nga rodain. Agsangsangit ka no apimanaw, saklot na ti anak na. Ipagarop ni Dorothea ang nagawid ditoy. Kat saan mo ta nagawid? Tidakas, ingawid ni Dorothea dagiti alikaman na. Tas saan ka no ang nakabayad iti abang na. Kano pinapanaw na? Makalawas ka nun, tinapalabas. Dito'y man batap ti pangdigaw sakit ti anak ko. Basit lang ti kargak adanom. Tapno sa anak amarigata namang digos. Kayat na di may tapog iti danon. Agkatawa kit din. Oo, gusto na anak. Maupran ka ni iti battab. Ada rin padag nga umasidag. Asino nga ta? Nakaayat ti katawa ti anak mo, misis. Sa anak pa'y amisis, sir. May saak pa'y abalasang. Anya? Kaya't mo asawan? Naganak ka abalasang? Nagudong kayo kadi itay bigat, nana. Nakita kayo nga minkat. Nagapo ak ije syudad. Napanak ije kaserayo idi. Ngam pinapanaw ka no ni Dorothea ni Cecil. Gaputa saan ang nakabayad iti abang na. Ay, inaramid na nga rod ka ni Cecil. Ti inaramid na kanyak idi, nana. Ngam, napanan nga taitan ni Cecil. Saan mo't nga rod ang makabirok adagos iti sabali a boarding house no awan pag-advance payment na. Ay, napanan na nga tangay. Sapay inggawid ni Dorothea dagiti gamit na. Ti alikaman, agraman, paglutuan, kaldero, kan aminan. Nalabos mo't ni Nana Dorothea no maminsan. Kasanupay itan ni Cecil. Mabalin ka di nga isalaysay mo kanyak tinapasamakin ka. Inak pa'y agluto, sir. Amok mabisin kayon. Ay, anya ti kayat yung ay luto? Kasano ti anak mo? Nasingpat ti anak ko, sir. Ikaklang ti ay ayam na iti kama. Saanan nga agsangit. Maturog inton madamdama tanalpasan na nagdigos. Amom ka di ti agluto? Da kayon ton ti mangibaga no naimas mo na saan, sir. Italaan nga dagluto dito yung kondominium. Ala, ingkaman nga ro dagluto. Tainak man iti ayan ti anak mo. Nag-cute da ito yung obing. Kaslayaw awat na ti iman na kanyak. Ay, igamak man ti iman na. Ay na. Nakaayayat ka nga obing Aray awak man. Titwa. Uy. Kumay ka man lahangin. Saklutan ka man. Inta man di kusina. Inta kitaan ni mami mga aglutluto. Naglaing ka gaya mga agluto. Naimas tin lutom. Agyaman ak no magustuhan, sir. Di na kumaawagan iti sir. Dennis Latan. Si kamat ni... Cecil tinagan ko.
Mabalin ka di nga isalaysay mo tinapasamakan ka? Nagapuak ijay pagadalan. Simbang patak iti boarding house ko. Pinainom nak ti landlady iti Diyos. Napanak iti kwartok. Ket, anya tinapasamak? Nakaturog akit din, ajak intrang katiridaw. Di makaputak. Ada mariknak amadi napasamak kanyak. Kayat mo asawan. Adda napasamakan ka. Ket, nagbunga dayta? Asino tinangaramid iti dayta? Apay adi ka nagreklamo? Diyak kaya ti may babayin. Linaksid dakdag iti dadakkel ko. Ti pagarup dagat nagpasikugak latan. Adda ka maggaya man, bro. Imay dito'y ni Monica. Damdamagan na, no addakan. Makauma dayta babae. Apay adi mo pa'y laibaga ti pudno amarikrik namkan kuana. Numasirib ko maday a tao. Marikna na ko ma. Saan met? Taad-addaan nalata ti umay ija kondominium ko. Nang itugot pa iti gargaret na. Kasayatan na kasaritam, bro. Ibagam ti pudno. Kasanok nga tangay baga. Nagalas ti ugali na. Demanding kan sadot pay. Imbagpay ni Cecil. Cecil? Asino a Cecil, bro? Ibagak to kan ka ti may papankan ko na. Tingitingak pay, tirik na. Nasaom nga agad adal ka, idinasikugan ka. Nailapas mo ka di ti panagadal mo. Kan anya ti kursom. Hotel and restaurant management tinalpas ko. Di graduation mi ko ma. Gusto mo ta nagsakit ti tiyan ko. Taga nakak. Sa anak-anak ki Marcha. Kaasi kamet. Mabalin mo ka di mapanalaan dagiti records mo. Ta isarak ka iti hotel ko. Ha? Pudno ka diti bagbagam? Kasano ti anak ko? Di mangalata iti yaya na. Tapno makapagtrabaho ka. Kayat ko launay. Ngam pangalaak nga iti tangdan ko iti yaya. Siyak ti makamo. No makita ka ba alam ti agtrabaho iti hotel. Pagbalinan kanto a manager. Pudno ka di. Thank you so much. Itinabiit a panagyan mo dito yung kondominium ko. Makitak anasingpat kan nagagat ka. Maikari ka iti trabaho nga ibagbagak. Ita, tadanyaya ti ubing. Intan ije hotel. Ha? Kuha. Ada ka di parikot? Saan ka kadipay ang nakasagana? Diyak pa'y naala dagiti gamit ko iti boarding house ko. Aday jay dagiti padbadok. Kumatang talangan ka dagiti kasapulan. Kababain matkan ka. Pakaragsakak da ito yung aramidak. Napatig ka unay kanyak. Dakkel una yan ti utang ko kan ka na imbag anakam. Kasano ka makabayad kan ka? Mamaminsan to ti panagsingir ko. Mga no jak makabayad. Di kagdanag. Nalakalaan ti singirakan ka. Bro, asino jay nakitak anapintas a chicks akadwam anapan iti hotel mo? Ni ka di Cecil, tinakdakamatem. Agtrabahon iti hotel. Nulakat tamayat ti performance na. Isunto ti mangimanihar iti hotel. Ha? Kunakman, no ni Monica ti mangimanihar. Sadot ni Monica, di na amo ti aramiden na. Siyak lang ti bambantayan na. Naglaing pa yung agselos. No maamuan na nga addakan. Sigurado nga umay. Mapanmanin, ije kondominium mo. No agdamagkan ka, ibagamlatan asaan mo nga amo ti ayan ko. Ha? Pagbalinan nakpayan nga ulbot.
No saan ka lagayam? Saan ka tungpalan? Agyaman akan ka, bro. Naisaganak amin ang ngarwatam ama pa ni Joe opisina. Inyag ka din tila bandera? Saan kon nga intad iti labandera dagiti gamit mo? Siya kon tinaglabakan nagplansya. Anya? Di mo't imbagak nga itad mo no umay tila bandera. Ura iti kastoy lang ama kasubadak iti kinasingpet mo kada kami nga agina. Ngam saan ka akatulong dito yung kondominium? Ngam pakaragsakak ti pangaramid ka dagito eh. Ala, makamu ka. Cecil, adaman yuman ko ken kaaparikot ko. Sapay ko mata matulungan nak. Anya ka di day taparikot mo. Ada fiancé. Ngam nabayagan ajak kayat. Gapo ka dagiti madi akababalin na. Fiancé? Kaano ka di ti kalay sayo ko ma? Naminadok nga intantan. Tanalabos ti kinasilosa na. Sadot pa'y ken demanding. Imbag ta nagranata dito'y town. Kaano ka diti sa sangpot ti gayam mo? Adan samot na panan na. Di na ka di imbagakan ka? Sinalbag day jay a Dennis. Di na matimbagbaga. Di nakpay awagan ti loko. Kasanon, no adda sa bali iti biyag na. Saan ang mabalin? Tasyak ti fiancé na. Ngam adda pa nagbaliw ti pasamak kan panawen. Sana pulos nga agbaliw. Basta da kami kan ni Dennis tinaikari iti tunggal maysa. Sapay kuma, Monica. Apay akas tatisaom. Adda ka di ti rumbang amamwak. Awan, Monica. Sige agdardarasak. Apay ngay mawag ka, Monica. Apay adikan umaw-awag. Makumikumak. Anya ka diti bagam? Di ka di mailiw kanyak. Ayan mo ka di ita. Adala asikaswak biit. Sige, tadapay aramidag. Apay ka di akasta ka. Adda ka din sa bali a babae iti biyag mo. Jakman amukan ka. Sige, bye. Aguray ka. Saan mo pa'y nga eddapan ti cellphone mo? Bye. Adupay ti aramidek. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan at denggan. Tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Thank you, my love. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ribotazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, naamuan ni Dennis no kasano ang nagsikog ni Cecil. Katgapo iti kinasingpat kan kinaanos ni Cecil. Kaya't ni Dennis apagtrabahon da ito'y iti hotel na. Kabayatan na, plano ni Monica amapan iti kondominium ni Dennis. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Thank you, my love. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Dennis, di mo kumapay ibabat ti cellphone mo. Jakamukan ka. Sige. Adupay ti aramidag. Bye. Aguray ka! Saan mo pa nga idapan ti cellphone mo? Inidapnan. Aguray ka man. Tamapanak iti kondominium na. Alaak man titulbak ko ta urayak ijay. Madlaw ko. Kat dakkel tinagbaliwan ti loko. Oh my God! Agmerienda ka, Dennis.
Adain lutong akan kanan. Lumukmagak sa. Kanayon na naimas ti ilutlutom. Umay kakit din. Nakitak ngamin nga do tikinan mo, idi nagluto ak. Iso nga inulit ko tinagluto. Wan gayam. Jay ibagbagak may papaniti parikot ko. Anya ti maising-hasing mong aramidak. Kaasi mat ti fiancé. Kaasi ka mat, no awanan pa nagayat mo kan kuana. Anya nga ro ti aramidak. Masapul nga ibangam kan kuana ti pudno. Iti damo, sigurado ang masaktan. Saan kayo anaragsak no awan pa nagayat iti nagbaetan niyo? Gaputa kasta ti imbagam. Iturturod ko nga rod nga ibagakin ko na ti kinapudno. Pagdamagan tayo ngay ita, iti may papankin ni Cecil. Kasanungatan ti biyagda nga agina. Daita-ita ti parikod. No awan ko mati nakaidanon ang masikog. Kan ada kaayan-ayat na. Saan ta ko maalinaksig nga anak? Ay, daytoy matipagdaksan na. Ta nagdursok ta, gapo iti pungtot ta. Iso ang nagbutang nga gawid ditoy. Tanaungat ta ang naganak na. Dayta mo ti kamalita. Naungit ta unay. Ay, ita. Mabutang nga di anak ta nga gawid. Ay, sapay kumata na saya at ti kasasaad da nga gina. Ken sapay la kumata malagip na ti agawid. Imbilin kumatkid di ka ni Dorothea. Ano mapanalaan ni Cecil dagiti gargaret na. Kat pakibagaan na laangan nga agawid ko maditoy. Baring ko mga raod, tapno makita tamay ti apo ko ta. Agsangsangit ni baby. Mabit lang tay nakitaan. Kay kayat na ti anak ko. Tanalampay ngamin kan kuana. Agyaman akunay kan ka, Diyos ko. Uray na idadanasak. Adalat tatao ang nasaya at kanyak. Nabasa ti diaper ni baby, Cecil. Umay ka dito Umayan! Ang dalugan ang nagsardang itirwar. Asino nga ta? Katingab, Cecil. Umay ka dito Umayan! Ada nagsardang alugan itirwar. Sigurado ani Monica dayta. Imay manen. Ti fiancém? Amangan no anya ti aramidan na dito'y kondominium mo. Darasam. Sukatam ti diaper ni baby, tasaklutak. Kayat ko ang makita na nga ubak ti ubing. Sigurado adamagan na no asino ti akin anak. Noan yan to ti ibagak ni Monica. Pasurutam latta. Saan ka ako mon kontra? Dakan, ngam di ka pa imawag. Asino day tanga ubing? Hoy! Ubing! Pati ubing. Katawaan na ti madi nga ugalim. Kasangsangpet mo paylaen, agong unget kan. Asino ti saan ang mabwisit iti aramid mo? Simangpet ka? Ngam di ka pa'y umawag. Makumikumak ang mga uawer iti anak ko. Anya? Ulitan man timbagam? Anak mo? Kunam? Pasensyakan. Nga madan anak mi kini Cecil. Isumat lagayam ang nagpaliw kan. Tadan sa bali iti biyag mo. Manluloko ka. Pakawanan nak. Ngam saan kun akabaalan ti kanayon mo apa nagselos. Naglaing ka nga agatap. Ngam agpay sumat ti atap ko. Dayta ubing ti pamanagnak. Impay-pay sukon. Gaputa na umaak iti nagmadi nga ugalim. No kasta, sika anang isukatan ni Dennis kanyak taadda dito'y hotel na. Imbes asyak kuma. Pasensya kan, miss. Diyak amo nga da karelasyon ni Dennis. Tinutupam adi ka pa'y nagdamag? Imbestigaram ka diti may sa tao, no ay ayatam? Jaski ka? Kimatlaang ti sana mabales. Inagaw mo ni Dennis kanyak.
Apay nga insukat na ka, miss. Amirism no apay. Awan ti basol ko, tadi kamot am-am mo. Piste kayo, kidi! Dinadalyo ti biyag ko! Saan, miss? Saan ang nadadaal ti biyag mo? Napintas ka. Adupay tinapinpintas agasat adumteng aparakan ka. Naggapo ka mo dita hotel, Monica. Ne. Apay anak kami suot ka? Masurunak ka da Dennis kan Cecil. Hangam, padnumot kit di, timbaga na. Adupay tinapintas agasat adumteng kanyak. Day tatipud no, Monica. Adupay tinapintas agundaway aparakan ka. Nang runa, numakapan kay di abroad. At day jay dagiti dadakal mo, saan ka di? Wen, isungaan niya kumadagijay at Dennis kan Cecil. Itahapay laeng, kablawan ka. Makabirok ka iti Amerikano, iti Amerika. Ipakita kadakwada. Sa anak apaabak kadakwada. At dapay mangayat kanyak, asaan lang ani Dennis. Pudno day ta, Monica. Bayamo ni Dennis. Adupay di ta tinasaysayaat ngam iso. Imbagpay si ka. Tamunak nga isakit, Jay. Angam ni Dennis. Ha! Diya ka mo. Gayem ka mat, Monica. No kasapulam titulong. Kaduan ka amang ipag na iti papeles mo. Tapno makapan ka iti Amerika. Sinugsugak ni Monica amapan iti abroad. Kayat namat. Nasayat met, nusurutin nan dagiti dadakkel na iti Amerika. Imbagak at tulungak amang ipag na iti papeles na. Tapno daras malpas. Agyaman ako na iti tulong mo. Sapay la ko ma. Tama ka pan adagos ang iti Amerika. Saan kang agdanag? Sugsugak. Tapno makapanawin. Ay, ungayam. Imbag man, tadi na impungot ni Cecil. Nasirib ni Cecil. Amo na timbagbaga ni Monica. Ay, bro. Talaga kadi ni Cecil ti ayayatam? Wen bro, gaputa na singpet kan nagagat ni Cecil. Ama idilig kini Monica. Ken, napimpintas. Idinasit gak. Saan ka di pa niya imay ni Cecil dito'y, nana? Si kakadidaytan, Rose. Apa yan nagkutungkan? Dayta ka di saklot mo ti anak mo. Siyak dayto'y, nana. Imayak ta makonsensya iti inaramid ta ka ni Cecil. Hadamat gayam konsensyam. Nalpasan day chay. Saanan amay babawi. Awan ka di ti pa nagbabawim iti inaramid ta, nana? Saan ka kadi amamati iti karma ako nada? Manipod pimanaw kayo. Awan matan ti may simublat iti pinanawan nyo a kwarto. Amang ano day tamo ti karmayo? Gapo iti inaramid tayo ka ni Cecil. Kasta nga ta. Kimapsot nga agpaiso ti boarding house ko. Ado a kwarto ti bakante. Saan ka din na nagsubsubli ni Monica ije hotel? Saan ang Dennis? Diyak mapabasol ni Monica. Agayat kan ka dya tao. Ngam saan kumit nga rod nga ay ayaten? Si kaita ti ay ayatek. Maikariak ka di iti dayta panagayat. Apay kumaasan. Si kaita ti ay ayatek. Nasaya-saya at tigalad mo ngam ni Monica. Apay nga ron nga inayat mo, idi. Saan ko nga inaram ni Monica? Iso tinangaram kanyak. Impagarup ko anasingpet, angam saan matgayam. Apay nga ron nag-engage kayo, no saan mo mat nga ay ayatan? Kunak no agbalbaliw. Ngam ad-ad damat nga imalas tigalad na. Iti panaglabas ti panawan. Umay kakadimanan agabang dito'y boarding house ko. Awan agawir iti anak ko, nana. Sigurado ajak makabayad iti upa. Tadyak mo't makatrabaho. Saan ka di anasawom alinaksid dagiti dadakkel na ni Cecil? Wan, nana.
Ngamtap na mabawasan ti basol ko. Imbaga ka nagundawayan ni Cecil. Ngamjak imbaga, ada tayo tinangi pamuspusan. Ay, isugayang maimay dito itinana. Sapsapulan na ni Cecil, ngam nalpaskon a pinapanaw. Anyatan tinagbanbanagan ni Cecil. Ang mga nogrigrigat ta di na pa'y imay inala dagiti gamit na ditoy. Agpada kami nga tanga agrigrigat. Anya nga iti amok. Nana, no kunayo nga awampay si Mublat iti kwarto na. Mabalin kami kadi nga umyan di iti anak ko. Padasak ti agpasyar, barang makitak ni Cecil. Adda ka di pagbayad mo. Awan, Nana. Pangaasim ta umanugot ka kuma. Tapno mapakawan ti basol ta. Padasak abiroken ni Cecil. Saan ka nagkamali anang ipamaniharkan ka iti hotel? Agyaman akmat. Tapinatgam tikid daw ko amang ibaba iti bayad dagiti parokyano. Tapno ado ti umay ag-check-in. Mayat nga agpaiso ti strategy. Kunak no malugi ak, no ibabata ti presyo. Ang saan matgayam? Iti kangina dagiti gagatangan ita. Agsapul dagiti tattao iti nalaklaka. Tapno makatipid da. Uray gimastos tayo para iti advertisement. Masubot matlaan. Tamay pakaam mo kadagiti tattao ti business tayo. Mamati akon kan ka. Business-minded kagayam. Amom ti mangi remedyo. Tapno dumuras ti iman manihar mo. Saan ko maaramid dagitoy? No dinak inikkan iti gundaway. Agsipod tadakkel ti panagtalikokan ka. Sanak matana pa ay. Aduitan ti parokyano tayo. Awanan ti parikot mo, bro. Masapul nga agmulta ka itinangina. Anya? Apay apagmultaan nak itinangina. Addan plain take it ni darling mo a Monica. Ha? Agabrod ka din? Nagsayaten? Oy, saan kon a darling day dyan? Tinulungak anang i-process iti papilis na inaramid ko para kan ka. Dakkel nga utang ko anay bag-anakan mo dayta, bro. Anya ti kayat mo nga ibayad ko? Uray anya ti kiddawam, ited ko. Ah? Si kamot, bro. Mangrabraba ka klaeng. Kasta ti kapatag mo kanyak, kas gayem. Amom ka di? Nalpasan ti may sapay a branch tayo. Ha? Kaano ama ilukat? O madanin. Kat sika ti dutukak amang imanihar iti dayjay. Siyak. Agbalinak maten a branch manager. Pangasim matan na Cecil. Song bata mo ti idardarirag ko nga ayat. Jack ilibak. Adamat panagayat ko kan ka. Gapo ka ni Monica. Saan ka sinong batan? Song bata nak nga roden. Awan matan ni Monica. Saan ka narigat ngayatan, Dennis? Ada amin kan ka ti ar-ara paapan ti maisa a babae. Kayat ka di asawan dayta, asong batan nakon? Uwan, Dennis. Idi pa'y lang. Adan panagayat ko kan ka. Ngam ti amok kat sa anak amay karikan ka. Apay ko maasaan ka maikari. Napudnuakan ka. Saan ko akitaan ti anyaman ang napalabas mo? Thank you, my love. Gapo iti dayta nga imbagam. Ad-adda nga ayatan ka. Thank you, my love. Sakbay nga kalay sata. Ipagnata ti papeles para iti adopsyon ti anak mo. Saan ko nga ipaampun ti anak ko, Dennis? Kasapulan ti adoption paper. Tapno ti apelyedok ti aramatan ti ubing. Siyak ti agbalin nga ama ti ubing. Thank you, my love. Awan pa'y tinakitak anasingpat alalaki. No di siksi ka. Thank you, my love. Iti daytang imbagam. Ada ko mamay sakit dawakan ka, my love. Ibagam lang, my love. Si dada anak amang ipaay.
Nulaket takabailak. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan adenggen, ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas na pauluan. Thank you, my love. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y na estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ket ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas ang napauluan. Thank you, my love. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Thank you, my love. Iti daytang imbagam. Ada ko may sakit daw kan ka, my love. Ibagam lang, my love. Si dadaanak amang ipaay, nulaket takabailak. Kaya't ko kumamapantanto agpasya rin dya balay mi. Ariglado, my love. Kaano ti kayat mong ipapanta? Kaano ka di nga dawayam? Urayan niya nga oras akayat mo, my love. Thank you, my love. Sanak nga agbabawi ang nagayat kan ka. Sikat ti intad ti apo asong bat dagiti kararag ko. Bro, da kayo matgaya man ka ni Cecil. Wen bro, iti mabiit, tulagan min ti kalaysami. Itapay laeng, kablawan kan. Agyaman bro, nasarakak matlangan ti babae akap-kap nakak. Imbaglakit din, taintantan ko tinatulagan a panagkalaysami idi kuma kini Monica. Dap-dap paam ko mati babawim, no iso tinaikalaysam. Imbag ta simang bay ni Cecil iti biyag ko. Kat imbag, tapi manaw adagos ni Monica dito'y pagilian tayo. At ako maparikot mo no agriri. Sapay la ko ma. Tamakasarak iti Amerika iti kasukat ko iti puso na. Praktikal ti panagpampanunot ni Monica. Masiguradok ang makasarak dayjay adagos. Sigurado dayta. Nang runa no iso ti agaram, akas iti inarabin na kanyak. Bakit? Mapangkamanin ijay syudad. Ingkagdamag kinidurot siya no napan ijay ni Cecil. Ala, mapanak intod bigat. Barang na isarong ijay ti anak ta, kan ti apo ko ta. Wen ang mga no napan na inala dagiti alikaman nga imbati na ijay. Nalabos mo't dayjay ad Dorothea. Pimpaibati na ti alikaman, ti papanawon na a border na. Talaga akasta dagiti daduma ang negosyantay. Di da kaya ti malugay. Ay, italaang ama ka Ameris talakay. Ngam, sapay ko taagawid dito'y ni Cecil. Saan ka di pa'y ngayon may ti anak ko dito'y kan ti anak na, Dorothea? Si kamat gayam kaka. Di na pa'y matimay inala dagiti gamit na. Awan ka di damag mo kankwana. Awan mo at apay ngamin alinaksidyo ti anak yo. Itatawanan sayo birukan. Dakdakkel ti basol tinangiruruman kankwana. Dakkel ti basol tinangiruruman kunam. Katuhan, no saan anapasama kankwana ti kasjay? Adayo alinaksidme. Kasta ka di. Awan mo't siguro tidakas anapasama kankwana. Nakadandanunam apaset ti syudad. Tilanap na panak nana. Nagpaspasara ka, ngam awan mo't tinakitak. Tila nagdamdamaga, ngam awan mo't makaibaga no nakita da ni Cecil. Kas kalagbirbiro kiti dagom iti karuutan. Kasano ang mabiro kam ti tao adi mo matam mo no sa dino tinapanan na.
Agbabawi ak anang iruruman kan kuana. Ay, imay gayam ti ina na itayawan ka. Agdamdamag no naisarong ditoy. Kasta ka din, Nana? Kaslamat nga minaglamlam mo. Diyak mat makita pulos. Saan kayo la siguro nga agrana? Iso ako nam, asaan mo ang makita? Kaano kami natangag kita ka ni Cecil? Apay paylaang atari gagayam ti panagkita yo. Ide agkaro ba kayo iti silid? Di mo pagan-ano. Impamuspos ang bay... Pagbabawyak dagi dyan na pasamak, Nana. Duwataan ang iruruman kan kuana. Ti babae nga agbalasi iti kalsada. At dapay uba na nga ubing. Imbag ta saan anapartas ti panagpataray ko iti kotsek. Kasla ni Rose dayjay. Isardan ko iti igid ti kotsek. Kasaritak man. Rose! Sika ka di dayta? Ha? Cecil? Si kakadi? Apay amagmag na ka dito'y kalsada. Kan apay nga ubam ti ubing. Nagkutong kan. Kanayon kami nga agsakit nga agina. Imayak dito'y syudad, tasapsapulan ka. Taapay asapsapulan nak. Anya aga po. Amom ka di asapsapulan da ka dagiti dadakkel mo. Ha? Agpaiso ka di? Umanag kayo iti kotsek. Ado ti pagsaritaan ta ijay dagus ko. Dito'y ti dagus mo, Cecil? Wen, kondominium ti kaayan-ayat ko. Imbag man. Anya ka di ti trabaho? Ta, dekotse ka pa yan. Manager iti hotel ni Dennis a kaayan-ayat ko. Anya? Ay, bak nang gayam ti kaayan-ayat mo. Ayan ti anak mo. Ada siguro iti silad ti yaya na. No daddo makitalaan ti yaya na iti silad na. Diyak laing pagarup. Abak nang kamat gayaman. Baro ka di pa ti kaayan-ayat mo ako nam? Baro pa'y. Plano min ngagkalay sa iti mabiit. Ngam agawid kami pa ija lugar tayo. Adulakit di ti mas daaw no agawid ka nakakotse. Nabayag mata na jak nagaw-awid. Gaputa kabutang ko dagiti dadakkel ko. Adamat gayang bisita, my love. Iso ni Rose, love. Kalugarak. Imay dito'y syudad tabirbirukan na kano. Anya? Mapukpukaw ka kadi. Iso asap-sapulan na ka ako nam. Ha? Narabak mat gayam ti kayan-ayat mo, Cecil. Manong, kunamlatan kanya kading ko. Apay asap-sapulam ni Cecil. Kayat ko atulungan dagiti dadakkel na amang sapsapul kan kuana, Manong. Mang sapsapul. Di mat kagurada ni Cecil? Iti kaunday ti panawan. Naripatan dan ti gurada ka ni Cecil, Manong. Kasta ka di. Love, mapantayon ije lugar yo. Ita ka din, love. Nabayagan na sana ka nagaw-awid. Gumatangak pa'y kumaiti isang pet ko. Okay, awagak lang tigayam ko. I-online mo dagiti kayat mo nga umay da itulod dito kondo. Sige, panawan kayo pa ya. At dapay awagak. Nagswerte kan? Nagsingpot kan? Nagtaerte agbalit ng asawam? Panagkunak kat kinaasyanak ni Apo Diyos. Kasano ti panagkita yu ka ni Dennis? Idi pinagtalaw nak ni Nana Dorocha. Agtudo idin. Naglinong kami iti anak ko iti sirok ti kayo. Sirok ti kayo? Kat, anya ti si Maro na napasamak? Limabas tilugan ni Dennis. Nakita nak ngagsangsangit. Pinaunag nak iti kotse na. Intulod nak dito'y kondo sa Pimanaw. Nagtalag adagos kan ka? Tapimanaw adagos? Wan nga rod. Mamatiak iti kunada at itaw amay lidlid de. Diyos timang tagibi. Kasta tinapasamak kanya, Rose. Ay na, berberokan na kaninanang mo. Ngam adda ka matgayam iti daytoy akondo. Hello,
Sino da ito eh? Hello, Dennis. Ni Monica dahitoy. Kumusta kan? Nasayat lata. Kayat ko nga ipakaam mo nga engaged sa kon. Uy, kablawan ka, Monica. Sapay ko ma, tanaragsak ka dita Amerika. Kasta kumamot kan ka, Dennis. Agyaman nak mawag ka. Pakawanan na ko ma, no nasaktak tiriknam. Nakaamirisak, Dennis. Sana rumbang tinararamid kumatkan ka. Agyaman nak tawan ti sakit tinagam mo kanyak. Good luck kan ka, Dennis. Kastamat kan ka, Monica. Anya ka di dagita kinarton nga imay da in-deliver dito condominium. Groceries dagita. In order ni Dennis. Iyawid ko kanoy dya lugar tayo. Imbag man. Nagsingpa ta talaga. Ay, kaano ak nga tamo ta makasarak iti kasta. Saan kumat nga inarapaap? Ngam, impaay ni Apo Diyos kanyak daytoy anapintas agasat. Naggasat ka talaga. Uray disgrasyada ka. Ngam nakasarak ka iti nasingpat nga agbalin nga amana. Amo ngamin ni Apo. Asaan ko anagayatan tinapasamak kanyak. Ha? No dinak pinagtalaw ni Nana Dorocha. Mabalin adinak nakita ni Dennis iti sirok ti kayo. Kasla na igagara dagiti pasamak. Ha? Ay, wala niya. Ada pagsayaatan ti panang papanaw na kanyak. No di nakapinapanaw, di nakamot ko man nakita ni Manong Dennis. Apay akas to'y ti marignak. Kasla da saan ko ang maawatan. Anya ti kunam, asaan mo ang maawatan na rignam? Imposible mo't dayta. Malagip ko ngamin ni Cecil. Ay, kaano nga ta makita tayo ni Cecil? Kaano nga ta makalagip nga gawid? Iso siguro akas to'y ti marignak. Iliw ko siguro kan ko, ana. Kanayon mo nga minapampanunutin, iso akas ta ti marikrik nam. Pati pan naturog ka. Kasla iso ti agparang kadagiti parparmatak. Intun kuan, nabagtit ka ni ti kastangar aramidam. Dandani tayo iti lugar tayo. Magagaranak paikit din. Kumusta nga tamat ti pamilyak? Kas iti sigod, ngam saan akas idi akagurada ka. Binirok da ka pa'y nga rod. Iso anapanak mat iti syudad, tapno birukan ka mat. Matungpal ko matlangan tin karik kadatatang kananang at umulong ak amang paadal kadagiti kakabsat ko. Impagpaykan ka, tanagbaligi ka iti biyag, ngam siyak. Dumawat akman kan ka iti pamakawan, Cecil. Pamakawan? Anya ka di ti basol mo kanya? Saan ka nagbalin anasayaat kan ka iti kalabas? Nalipata kun ti amin anapasamak iti kalabas. Inikanak ni Apo iti nasayat agasat. Iso jak agimula iti anyaman asakit tinakam. Mamati ak at tinarabay na ka ti Diyos. Tanadalos ti panagpuspusong. Nay, damot sumungad alugan. Sino nga tati akin lugan iti dayta? Ang mga no kandidato nga umay mangipakaam mo nga ibutos tayo. Kanayon mait nga ado ti kandidato nga umay ditoy. No dandan iti butos, ado ti umay. Ngam inton malpas ti butos, awanan ti umay. Tila sasawom mait. Ang mga nuad na makangagkan ka. Daks ayat imbagak. Imbagak lang matipudnaw. Ay, naisam da amin. Ngam inton malpas ti butos, sanayin. Sa bagay, angam saan nga amin. Adalat tamot na sayaat. Nay, aday tantilugan. Sumardeng sama dito'y bataw. Tata, Nana, ada sa nga iliyo. Umasidag kayo dito eh. Sa nga ini ko nambasang. Sino ti sa nga ilim eh? Tatang! Nanang! Kailiw kayo una! Cecil!
Si kadayta? Si kakading agpaisaw, anak. Wan, tang, nang, siyak da ito'y. Arakupan kayo manadwa. Isumat ni Dennis. Kayan ayat ko. Kan uban na ti anak ko. Agmano kada kayo, tang, nang. Ay na, ay, kasyan nakakuman ni Apo Diyos, Barok. Kaasyan na ka ti Diyos, Barok. Intayon di tabalay, tang, nang. Apaya dito'y tayo kalsada. Ay, Ay, huwan nga agpaiso. Umay kayo, dumanon tayo di tabalay. pasensya am ti balay may Barok. Saan kami ngamin anabak nang? Sana day ta tinapatig kanyak, nanang. Imay kami. Takayat ko nga ibaga kada kayo, nga ay ayatak unay ti anak yo. Kat kidawan mi ti pamalubos yo nga agkalaysa kamin. Si ka, Cecil. Kayat mo ka di ti paikalay sa kinkwana? Wentang, ngam tong palag tinagtulagan tayo at ulungak dagiti kakabsat ko ama kaadal. Maaramid mo ka de, kat addanton asawam anak. Naibaga ni Cecil kanyak ti may papan iti dayta, nanang. Awan parikot kanyak. Thank you, my love. Itikin naman nakaawat mo. Thank you, met my love. Tasimang bay ka iti biyag ko. Ditan papagayam, tinaggibusan, te seryetayo italawas ang napauluan. Thank you, my love. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Rebutazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Panagtatalon manon, ado ti pakitangdanan nga agsaka ka nagraop. No dagparado ka nagparap iti talon na. Mayatak amang kontrata, tuyang. Mayat nga agpaisaw. Kontrataan ta sa tamangala iti kadwat ang agtrabaho. Agdamag ka man kidi, no dagpakontrata, ta kontratain tamanlangan. Napartak ka may ngagsikakay. Wen, ken mangala kamutan iti kadwak nga agsaka. Tangdanan ta iti medyo nalaklaka tapno addamot bagi ta. Ay katwa na. Adayamot agigam iti kaldero asan na maugingan ako nada. Padasa mo ti mapanagpasyar bareng adda agpakontrata kadata. Kasanungay dayta, Inteng. Hapo. Panagtatalon gam agsakit matitumang kan sikat mo. Rong timing da ito asakit. Itapay mo pa nagtatalon na kastoy. Jak makatalo na na. Ay kat kapilitan nga ipatangdan. Sapay nangina itatitangdan ti agarado. No ada mayat amang kontrata. May mayat pa'y No ada makita ka mang kontrata, di ipakontratatan. Ay wen ata jakmet kabailan at talunan ita. Makatalo nak to siguro inton umay atawin. No saan ako marote kasasaad ko. Ay kasanumot nga men. Ay na. Di mo matam mo aliklikan dagiti maiparit amakan. Tapno saan ko maakumaro dayta asakit mo. Noon niya pa'y tinaimas. Isumag ngamin ti parit da. Saan kayo ka di mapaniti barangay hawlang kail? Ay iyanos ko ti mapan madamdama. Agsaro ko da kung mapan Intay yung harudain. Tulungan kayo tani marigatan kayo matamag na. Ay, unman. Si kantipan nakasarokod ko. Mayat samit no agsunglasses ka ang kail. Agsaro kaod kan igawawam day ta imam. Sa tamag na iti kalsada day ilay. Ay, agtarna ka.
May katlati sakit ti sakak makitam. Ni Uncle, mate. Raba ko lang, mate. Ang roday. Inta ko na adayo ka, mate. Ah. Umasidag ka basit, ah. Ay, gaya man niya. Sige, umasidig akong kada kaya. Anya day tay tsura yung agpangamay. Kumkumpit ka kini kwaraw pare. Ay, kimaro nga ron ti sakit ti sakak ken sikit ko. Ay, jakod makatalon. Ay, ipakontratam kanya ko na pare. Ha? Ay, ipakontratak nga ron ken kadya may sadiso paray. Kaya da dumangay adiso pare. Ay, isa ron yun ton, ah. Saan mo mo't ama paggigidan? Ay, kat pagtulagan tangaruday, tibayad pare. Ipakontrata yung kayam di may sa diswatalon niyaw. Paya di yung imbaga kanyak, ta nagsapol iti kadwak, tada kami langan ti mang kontrata ang kail. Kunak no di mo kaya't akontrataan. Ang masino nga ti kadwa no bilang. Di kadwak ang tanod Ti asawa da mo ti agsak ka, da kami mo ti agrap. Ay, di nga ron da dumaadiso ti kontrataan nyo kadag iti kakadwa matanaw. Sige, tamang tulag ak iti kadwak ang kail. Mayat dalakit day, tanalaing agsak ka dagiti asawa da. Mala, sikan timang birok iti kadwam nga agkontrata. Reglado ang kail, rugyan mi adagaw, ti agaradaw. Impakontrata kanyak ni pare Inteng, titalon na ijay laot. Tuyan. Inka nga rod ag-advance, ibagam arugyamon ti agaradaw. Nung nga ibaga na nga itid nanto numalpas. Ibagam ang igatang ta iti kanun ken pang merienda ta tapno mangteg. Sige nga rod. Awan mangagpay sumakukwartata ita. Iso nga rod nga inka dumawat iti advance, agpakpakaasi ka at tapno mangteg. Wain, mapanak nga roday. Mangtid mo't siguro iti advance, tagkumpari kami, mate. Una, agawaam, tay nakgumatang iti naimas amasida, no maisang put mo ti ited na. Nakaumay ka met, pare. Adda ka di ibagam. Kwa kumamaray. Kasapulan mi unay kanituyang ko ti kwarta. Ano mabalain? Kahit mangalak iti advance kumamaray. Iti impakontrata ni pare Inteng. Alika din amaray. Ited ko ti kagudwa ti nagtulagan nyo, pare. Inton malpasyo, ited konto ti Odimay. Ay, agyaman akmaray. Ay na, kasapulan mi nga minunay. Malahin na kon maray. Wen pare, angam aguray ka. Ay, rinugyam ka din nga inarado. Ay, wen maray. Inaradok itay. Nasayaat nga ron no kasta. Bareng malpas tayo, sakbay nga isardeng naman ti kanayo na panagtudo na. Ay, saan ka madanagan maray? Basta inrugi kaun, mabiaitain, malpasay! Adda ka di inteddaken ka ba daw? Inted ni Mari Banang, ti kagudwa. Ited nanto kanaw, ti udida, inton malpas ang maraupan. Mudtoy nga ruda, intay nakgumatang iti naimas amasida. Anyaya ti kayat mo agatangak amasida. Gumatang ka iti kukod ti baboy. Pinapaitan na baka. Imbag lang da si dain ta, mang talon iti talon ta. Una ta atalunan at italon ta. Ay katwa na. Ay katalon ti sabalay, ti unahin ta. Unahin ta pa'y mo ti talon ta. Sakbay at italon ti sabalay. Una, ngam kasanon ngay, no sumardeng ti tudaw. Maray, lakwan nakman iti kukod ti baboy ken pinapaitan no adda. Nay, adun sa mo ti kwartayo itamaray. Adda ka diin lako yaw. Ay ikwa maray. Tangdan ni badungkaw. Imbagla a pamigsa na mat nga agtrabaho tapa nagtatalon ka nga raw. Sa bagay, kasiburan ita ti panagtatalon. Makumikom amin aman nalon ita. Eso amasapol nga danaimas amasida, tapno na pigsalat ta ti taong agtrabaho. Sige, mabitla ang tay nakalaon ti gatgatanga. Adto'y ti bayad ka umaray. Mare, ninsamot marituyang tay kasibsibot na. Wan maray, gimatang iti si daunda kanung agtalaw na. Ada siguro tangdan ni kabadong,
Tas saan namot nga inutang ti inala na akarnay. Inalanan at ikagudwa abayad ti kinontrata da atalon, May. Isu, matlagayap nga da kwarta na. Bareng malpas da ti talon, May. Sakbay asumardang da ito'y nep-nep na. Impakontrata yu amin kaday kan ni kabadong titalon yaw. Ay saan, Mare? Jayla daduma. Ni Kwarog kan tidaduma atano tinang kontrata mo't iti daduma. Talaga apa nagtatalon itan, Maray. Nalpas minti kontrata may ang Kyle. Ay, kaya tiyo asawa, nakaraap kayo, kwaraw. Wala ang Kyle. Basic lang, ti agarado ka nagraap. Umay da kiti kakadwak, ta umay da kano alaan ti bayad ti kinontrata may. Ay, ibagam ta umay da. Agpasyatak ta, nalpas yun. Wow! Day tama ng Kyle. At da kumapay pulutan na tapno may mayat. Ibaga kanya antay mapartyan na jay dakil apataw. Wow, manay! Nagsayato ng Kyle. Inak nga rodan tiliwan ta para chikaon. Huston to no sumangpad dagiti kakadwak. Ay, una. Ibaon ko mo't niyan magumatang iti rekado. Kanarak ang Kyle. Agrenak tayo iti arak ta nakaraap kami. Una. No problem. Nakmat gumatang iti Ricardo kan arak, Marituyang. Sikat ti gumatang iti arak, Maray. Apay ngay asaan ani Kwaraw. Ay, inuman, dagiti ng kontrata iti talon mi iti amyanan. Nalpas da nga minan. Nalpas da ko na, Maray. Wen, da kayo ngay, nalpas yumatan. Mabalin yung nga umay alaan ti Udi yun, no nalpas yun. Ay itay bagakin ni badung ko, Maray. Mangrugen nga agsardeng ti Tudo. Amangan no isardeng nan tinapig sa atudo. Ay, adagayam nalipatak ije balay mi, Maray. Sige, tenakpay. Nagdardaras mo ten api manaw. Idi dinamag ko no nalpas dan ti kinontrata da. Apa yun, Maray? Napanakla ng ngirwar iti istaks di ta budiga. Awan mo tan ni Marituyang. Ay, mas daawak met nga rod. Dinamag ko laang met no nalpas dati kinontrata da. Ang nagdardaras met ten api manaw. Ay, nalpas na siguro na. Kaano pa ilajay ko na ni Marituyang arinugyandan? Apay ngay, adida umay alaan ti Udi da. Ay, di da pa mainala. Saan pa'y met, Maray? Nay, apay nga tangay. Nabayagan ti panangala da iti advance. Nay, apay nagdardaras ka si Mang Pay. Ayan nga tiginatang mau. Adda ni Maribanang ijay tersina ni Marikwanang. Gimatang iti Ricardo kun arak. Apay dinala imbaga, amapanak. No bilang man agiinom da. Saan aday tatimbaga na? Dinamag na no nalpas ka noon ti kinontrata ta. Nalpas ka noon ka, dagiti ng kontrata iti talon da ijay amyanan. Anya, nalpas dan iji amyanan. Isungag pa inaw. Day tatimbaga na, iso anapan gimatang iti Ricardo kun arak. Agparparti ka noon ni Kwarog iti pato apagpulutan da. Ay nagimas ko manday tapataw kinarak. Apay di dalaki inawis mo tan. No awisan da ka. Damagan dalaki day no nalpasan ti kontrata ta. Wala niya. Kasano ngagpaysan? Day talon ta ti inunata. Di mo ka di pa'y rinugyan ti talon da. Saan pa'y nga raw? Imbaga laki ni Maribanang arinugyak. Tapno maka-advansa. Adda ijay teresena ni Marikwanang ni Marituyang. Idi dinamag ko no nalpas dati kinontrata da. Idi kwan, nagdardaras mo't na pimanaw. Ay, napay nga kadanda ni saan ang agtudaw. Kumaano ada irigasyon a pangalan iti danom? Saan da pa'y nga taan alpas? Ay. Uray kumaan, no saan da nga inala ti pauna abayad. Ay, made, tinaramid ni Paribadong. Panangluko na jay, adi na pa inalpas at tinalon. Ang saan tapay mat asigurado, no nalpas dawin no saan. Ibaon ko ni Kwarog inton bigat mapan nakitain no nalpasan. May mayat pa'y. Tapno maamuan tayo, no nalpas dan.
Anya ka diti bagayo ang kail. Ay, inka man ijay talon a kinontrata ni Pare Badong. Ha? Inka kita nung nalpas na. Ariglado ang kail. Itamot lang. Mapanak ijay. Kita ak no nalpasan ang naraapan. Win no di pa'y nalpas. Awagam dagiti kakadwa matanaw ta pagtitinulungan nyo tapno malpas. Wanang kail. Ibaga ka mapanda ijay. Nga ukuden da tinwang ka narado da. Salbag na dya Pare Badong. Nangala iti advance. Di namat nga ron tinungpal titulagan. Hey? Inakaro tayo ng kail. Ay, kumusta nga tinapanan? Di pa imot narugyan ang kail. Ah, Awan tutitudo na. Iso nga inawaga kong dagiti kakadwak. Tamapan mi aradway ng kail. Umay ko ang layan tinuang kaw. Tayong kami agaradaon. ay mangilawlaw anday dya Pare Badong. Nag-advance, di nagayam rinog yan. Angam jay talon da. Naraapanan. Ha! Nalpasan na. Ay, my goodness, data tao. Ay, mapagsasawak to nga tatnay. Inakaw. Tama nga no makauna dagiti kakadwak ang kail. Ah, Itay pa nga inawaga kita. Mangisagana kayo langan iti meriendaan may. ngayon puwira arak, tama nga no mabartag kayo, kat bangki-bangking to ti aradunyo. Ha? Niyang kalmay. Mabartak la dagos ang ti bagbagana. Day, agrub-rubwat kamat inteng. Papanam? Ay, medyo mayatan ti sakak. Iso nga inak ijayan da kwarog. Inak kitain, ti talon ijay. Ang maamangan no agsakit man ti sakam, no ipilit mo ti mapan ijay. Ay, inayadag ti magna. Tani masurunak ka ni Pare Badong. Inton maminsan, jakon agtalagken kwa na. Amukla akas jay ti aramidan na. Saan ko nga inikan, idi dumaw dawat iti advance. Ay, no maamuan dagiti tao, ti inaramid na. Ay, sandan ton nga agtalag. Kita umbadaw. Addamot tin agar-arado ijay talon ni Kapitan. Addamot ni Kapitan anak katakderamang buybuya kadakwada. Ay, Wayne. Dakwarog may, kunda dumatanod tagar aradap. Ay, salpag kayo. Ah, Nagala kayo iti advance ngem di matrinog yan ti talon. Unak nun alpasan. ay, kwa paray. Umayak ko maagaradaw. Ang ada kayo mutay. Ay, wina, tag sardeng tunti tudok. Kit awang ngarot irigasyon dito. Ay, kwa paray. Umayak langan makiaradaw kadakwada. Ay, saan din? Ah. Baya mo, tayo sudat ti mga rado. Anya. Kasanon nga iti nalami apauna Kapitan. Eh, saan kayo ang mapagtalkan akat katulang? Ay, May bayan yung ti inalayaw. Limos yun taon. Ha? Ay natatabadong kananatoyang. Nuan niya titulagan, masapul atong palan. Saan kat asalungasinan? Ala sigay! Dinan, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdanghag. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Paray! Parinteng! Ay, ibaga mo no anya dayta. Na masapul apo kawan na. Ay, kastaya paray. Eh, niya kamit. Nagpigsa ti pukaw mo. Dinto ta kasla-kalakwa. Kaslaan niya. Kaskala malnures ta nagkutong ka. Anya malnuris di ta mga ibagbagan pare. Pudnumit. Eh, kita am dayta abagam. Kasla hanger. Eh, Ay, nalabos ka mo pare. Panawan ka man langay. Nainsulto at ipanagsasaw na dya parinteng.
Kitaan na lang aro din na nakutungan. Ibaga na pa ilang, mate. Nangaw na mo la siguro day kan ka. Angaw ay amit tikas jay. Akasla danayon na panaguyaw. Ay nabadong no amom ti makiangaw kin ni Kapitan. Saan ka masakitan? Angaw mo ngamin ani Kapitan no kasjay. Ay kasjay. Wen, ayawan mo. No nalaka ka mapikpikaw. Ay katawan na. Ha? Adda katawaan na ka ani Kapitan. Anya. Apa nga takas lamal nuris ni pare ba daw? Ay, saan man aday tamang kan-kanchaw ti ammom, inteng. Katawa. Takas la napikon ni pare ba dong? Ha? Numasabat ko pa ita kantsawak to man da di alukaw. Ay, loko kung kunam. Idento ta si katinaglawag alukaw. Ha? Ay, di mo unay. Ta ang mga numapikon kat aga pa kayo. Adayo bagis. Kumatangak man iti underwire kagawad ko anang. Sige la ang kwarog. Agpili ka dita naka-display. Ay, agkaragatang ka iti kasta, kwarag. Ha? Saan man tangkay? Anya asaan? Apay true away, iti pampamayam. Anya? Yang kalmay. Amo ka? No namurnam ka, ibelang mon. Ha? Ket gumatak iti baraw no usarak kasday. Unatawan met asawam aparalabam. Anya pay ngay. Uy, naglaing kayo nang kay. Makitam. Naglaing kayo nga gipapanti ko na. Ha? Kayo man. Ayo. Podno ka diti imbaga ni Uncle Mau, kwarog. May sa kayo may kagawad ko anang. Ah, Di yu patpat yung tikas ding imbaga na. Talaga kas di lang niyang kail. kasjay. Nalay nga kumantyaw. Tila pagtitripan na no maminsan. Kunaklakit din no podnaw. Paglablabak mo't Masaya nga anak mo't ano ibulang kaw. Sa bagay, mamati akmat kan ka, kwarog. Sumardeng ka man iti kasta nga aramid mo, inteng. Na. Ay, dahi talagkan kanchaw iti padam atao ti ammaw. Masurunak ka ni kwarog. Di mo mga asawa ngamin. Ay, pakasikuram aya. No di pa'y dimtang tigasat na amang asawa. Ay, agbaak sa talaga ti lukaw. Ay, pay man ta, kantsawak to manan. Dahi tala ti ammom, inteng. Kasla saan ka alaklakayan. Dakas ayat ti agkantsaw. Libre! Saan ka nga agbayan? True awimod ka nun ti pampamayam kadagiti murang mau, kwarag. Anya? Kit iso mati chismis da. Uy, nukas ta. Nagwaras gaya man ti kantyaw kanyak ni Uncle Inteng. Ha? Ay, sana po no day tataba daw. Anya? Naglaing tumot nga mina kumantyaw ni Uncle Kaw. Uray nga rod siya kit kan kantyawan nak. Amal nurisak ka daw. Ay, anyan. Iso na panunod ka. Balsik man na kantyawan. Ha? Way, adamit aldaw na kanya. Iso lang ay ati muna ti kumantya. Ay nagpuskul mo nga minday ta subil mon kagawad ko anang. Saka naglawa. Iso siguro akabutang da ka nga armanan niya. Siyak manan tinakita mo na kantyawan ita, kapitan. Ay, unay nga minday tan. Ay, panawan nakman ditoy. No awan matla na saya at nga ibagam. Ay, di ka agungat di ka bumakit adagas. Masapol amang panunot kayo mo't iti pangkantsaw yukun kwa na, maray. Huwan anya? Kantsawan nyo mo't ani, kapitan. Di kay agul uli maklatan. Aguray ka. Mang panunutakman, iti mabalin ko apang kantsaw kan kwa na. Wen, maray. Tapno marik na namag no kasano ti makantsawan. Naglaing ako mantsaw. Idinto, taajak mo't kan kantsawan. Ay, anya ngay nga raw. Gaputay so ti kapitan na makibagay tayo latan. Ewan anya ngay nga raw. Tinasken, di na baybayan, ti pagrebengan na dito'y barangay tayaw.
Nagmayat laki din na kantsawan dagita at tao. Dayta ti pakaragsakam, inteng. Kanya nga tati sumarunaw. Ay, ang bukon. Asino? Siya? Ay, saan? Asino ko mga rod, inteng, Ay, ni Marituyang. Ay, inteng. Daytan samot ten agbulbuli ti amom nga ramiday. Apay, buli ayamot ti kantsaw laang unli. Ay no, isumot lang nga isu dayta, inteng. Ay, Marituyang! Mare! Kasla kalati ni Jar. Thank you ka. Thank you, Kapitan Anatarake. Na! Husto kalaunay. Adan sa balak mo nga agpaserpat iti sa Balimaray. Anya? Kasano ka, wapo? Kasla kalabagits. Lipstick ka pa'y. Nabanglo ka Ayun, Kapitan. Iso nga imayak dito'y tagpaserpataken ka. Ay, kwa. Ay, dili ka daw. Ay, panawan ka pa'y, Mare. Na. Ay, maaba magayam ni Kapitan itikin ng tiyawan. Oo na yan. Ay, malnourished at talaga tilangamon, pare. Tasang kaulit mo nga ibagaday ta kanyak, pare. Ay, udnumot ngamin. Aguray ka, manutikilom. Ay, agtal na ka mo, pare. Apay, si Kangay. Naglawad ay tamuging mo. Ha? Sa akin naglumag, yan nagpandak ka. Kaslat yan tibutiti pa'y day tabuksi mo. Naa. Sobra-sobra siguro tikang kanamitinal daw niya. Isa kasta ka. Naa. Nagalas ka, Kapitan, pare. Kasla ka aglang-lang witch. Adi ka. Hapay ngay, pare. Tagtapis ka lang tamitan. Ulitin pa'y tikastan ay patayabag tasungo. Ay, nakababain ti aramid mo, inteng. Agasong tayo baga na apangitak. Kahit basol mo matlang, sika nga min ti mangirugrugay. Kuna nakidin akasla ka no, witch! Anya? Talaga nagparibar tila payag ko, iti kasdyan ngayon baga na. Naglaing ka ako mantsaw. Ngam inton si kati makantsawan, agungat ka. Sakti, Kapitan. Pagsawandak iti kasdyan. No way! Ay nainteng, no di mo kayat ti makantsawan, isardeng mo nga ron ti kinalaing mo ako mantsaw. Apay matan alimtag tasubil mau ba daw? Ay, kinabilak ni pare Inteng. Anya? Kasladyak mapalabas ti panangkabil na kanyak tuya. Naglay nga kumantyaw. Into niso ti makantyawan, dagos nga agkabel. Ay unay kayo matan aya. Tinasayaat. Pagkalma umpay laeng tiriknam. Anya? Sakan tumapan kasaritan ni Kapitan. Amaday, tinaramid na kun ka. Kinabil ko ni Paribadong, tadyak nagustuhan ti imbagana. Pudnumat nga minanggail. Ura ni kagawad ko anang kat iso ti imbagana. Anya? Anatabakan pandak kayaw. Ha? Kan kasla kayo tukak akarag. Anya? Pudnumat nga minanggail. Ura agsarming kayaw, takitain niya. Ay, agsardag ka. Ay, sakamit. Ha? Pagtitinulungan dakon. Ay, kuha nga minanggail. Ay, kaya't ba, tayo kateng ka barangay tanaw. Ha? Ay, saan mo tanggail? Pangasiyaw. Salbag kayo kay Diamin. Mas daawak mo't akin ni Kapitan. Grabe, no iso ti kumantsaw. Naku namon, Maray. Ngam no iso ti makantsawan. Dakes kamutan. Unfair nga rod at talaga ti aramid na akas jay. Una yun day taakan kantsaw. Taiso pa'y ti paggaapaan dan. Humbang ko asaan analaka mapikaw tinalaing ako mantyaw. Un kuma Siyakto pa'y kat sa anak analaka mapikaw. Kauna, day tatay kunada nga sports.
Amo na ti makikantsaw. Ay kutwan na. Iso amaday tikas iti aramid ni Kapitan. Agpaiso ta ko na, Maray. Tas lakarag ato ka kung kunada kanyak. Apay ko maamasuron ka, kat kantsaw dala ang mutkan ka na ita. Ay, jak nga ron magustan ti kantsaw da kanyak. Saka nalaing ako mantsaw, no di mo kayat ti makantsawan. Ay, saan ang mabalin kanyak ti kasjay a kantsaw da? Ay, sumardeng ka inteng. Ha! Ay, balo na tagtupay day tangiwat mo. Salbag ka alaklakayan. Di palmado itan, ti panunod ka. So ngay mayak, pare. Daapay man. Maday, ti kasjay nga ugaling, pare. Ha? Nalabais no kumantyaw ka. Ang no sikat ti makantyawan. Agkabil ka. Ha? Ay, Baliwam kumamot tayo, di kas nga ugaling, pare. ay, saan ka man nakaslasino amang bagbaga kanyak, nay? Nya, Apay, nalipatan mo na siya ti Kapitan. ay uray kapitan ka, pare. Pangit ka lang arudain. Pangit pa ito ugaling. Anyat ko naman. Ay, pangit! Pangit! Naa. Kasla tukak akarag! Naa. Kasla ka tukak akarag! Pangit! Tukak akarag! Intun ko, binarsak ko. Kunak man no napan ka nakikapyakin ni Kapitan, badong. Nakikapya nga. Karkaro ki dia kinantsawak ti lukaw. Anya, Kasanaw, siyak lang arudin din na pan nakikapya. Isopay ti masuran. ay nakas kay laubing iti kastangar aramidin yaw. Magbagayak lang mo ita, tikas la inuubeng nga ugali na. Ay na, no sikat yadanakam na. O di saan mo na kantsawan ni Kapitan? Anya, Tanukas ta ti aramidam, o di nagpadaan nyo adwa. Imbes ko mga agyaman ka, taumay makikapya ni pari badongken ka. Ha? Ang agungat ka pailaan, anya ngay ita. Ay, ekwa. Ay, nakarkaro lakit nga ruden akan tsawan na ka ni pari badong. Ay, sinalbagkit di ti kastoy abiyag. Ay, sikat ti Kapitan. Rumbang asikat ti mangidaulo iti pan nakaurnos ti susig iti nagbautan niyo. mayak man nun paray. Pakawanan na kumay, tinaibagbagaking ka. Ay, ekwa paray. Kinapudno na. Umayak kumakait ng naunaan nakmay. Ay, kasta ka di paray. Nasaya tayo may kata. Urnusun tati saan anasaya at napasamak ka data. Ay na, agyaman nakpari ah. Ta maurnos ta madlangan, ti susek, iti nagbaitan ta. Ay, un paray. Kaya bayan ta, jakon ulitin ti inaramin ka. Naamiris ko, puno ti imbagam kanya. Agyaman nakpari ah. Kahit ulitan, pakawanan na kuma, paray. Un, napakawan ka. Di kagdanag. Awanan dayjay kanya. Ay na, Kapitan! Saan anasaya at ti makasair akan tiyaw? Tapangrugyan lati saan apag kikinaawatan. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Liesia Tumlig. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, di MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdanga.